Ekөөң дос боласың ба? Сен атың кім? Hasan. Хасан? Сенікі Қайрат? Азыр кимиң ашып кетсең, ошо ұмытасың, ошого берем. Баштаганда. Хасан. 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Ay, молодец. Давай, görесің бе? Görsün. 1, 2, 3, 4. 4 tipe kaldı ha? 1, 2, 3. Sen bol kaldı. Daha gördüler. 1, 2, 3. Sen. 1, 2, 3. 3. Hey, bundan az oldu. Bu akılkısı. Hazır kim utkan alat ha? 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. Oldu. Sen atın ne lan? Hayır. Hayrat. Bak hayrat ut de. Sen ut koyayım da otasın lan bu. Cayimda. Allah fatih duymasın. Bak sağ ol utun vereyim ha. Aytkan ne sen ha? Nazlı. Ya bismillah. Evet. Молодец. Қаншада оқисың? 3. 3. Бұл жер қайсылай? Hayır. Қауайыл. Мына. Қауа. Хасан. Жақсылап үйде тренировка қылған, а? Тағы келемін, отыр ғой? Hadi. Қана daha bir koç. 1, 2, 3. 3. Kaç? 3 tane ötme etkesin de.